Askiki pantarnitaki kunikamasqaptasaqi churutaqa fútbol toqetakamya tiwinaka utqi. Carlos Sago hupaq Bolívar tamat mistqhiwa. Bolívar tamaq pusitunqa llatunkan anatawinaki irqarway. Ukanqa kimsatunqa kimsan kutiwa tipaway. Paqal kutiw puraptaway. Ukat llatun kutiwa tipqayasiway. Jair Reynoso hupaq haniw hutir temporadaq 10 chunqirtamana anatqaniti. Hupaq akamaranqa kimsatunqa anatawinqa wayiwa. Ukanqa paqalqa golanaku chantaway. Ukat kimsa golanaku chantayaway. Hichuruq always ritaman 10 chunqirtamanpi walina markana anatasqapqani. Inakiw akanataw unhiñataku mantasma. Kunatiq haniykuna qolqipayllawis utikiti. Masuruqpa tamanakaw Copa del Mundo Qatar pawaranqa patunqa payan llantawir sarir anantirinakan sutipu int'ay hapqi. Muñakipta ñani. Arabia Saudita, Qatar, Masuruq Europa tuqanchik momento tamanakaq anata uyapqarakiwa. Nias Premier League llantawitaq Manchester City tamaq pagol mayroa Brentford tamanpa tipqiyasiway. Manchester City tamantakaq Phil Foden hupaw gol chantaway. Brentford tamantakaq Ivan Toney hupaw paypach golanaku chantaway. Liverpool tamaq kimsa gol mayroa Southampton tamana tipaway. Liverpool tamantakaq Darwin Núñez hupaq pagol chantaway. Ukat Roberto Firmino hupaq magol raku chantaway. Southampton tamantakaq Che Adams hupaw sapagol chantaway. Uqamarakiw Newcastle tamaq magol ch'usaq Chelsea tamana tipaway. Sapagol Joe Willock hupaw chantaway. Wolves tamaq pagol ch'usarawa Arsenal tamanpa tipqiyasiway. Paypach gol Martin Odegaard hupaw chantaway. Serie A llantawinaq Napoli tamaq kimsa gol payaroa Udinese tamana tipaway. Napoli tamantakaq Victor Osimhen, Piotr Zielinski, ukat Elgin Elmas hupanaka golanaku chantawayapqi. Udinese tamantakaq Ilya Nestorovski, ukat Lazar Samardzic hupanaka golanaku chantawayapqaraki. Bundesliga llantawinaq Schalke 04 tamaq pagol ch'usarawa Bayern Munich tamanpa tipqiyasiway. Golanaqa Serge Gnabry, ukat Eric Choupo-Moting hupanaka chantawayapqi. España markanqa Copa del Rey llantawinaq Almazán tamaq pagol ch'usarawa Atlético de Madrid tamanpa tipqiyasiway. Ángel Correa ukat Joao Felix hupanaka golanaku chantawayapqi. Hichuruq Europa tuqanchik momento tamanakaq anatapqarkiniwa. Nias Premier League llantawin Chika urchikataniruq Fulham tamaq Manchester United tamanpiw Grevy Cottage anatañ uyuna anatasqani. Serie A llantawinaq paqalqa alwachikataniruq Atalanta tamaq Inter Milan tamanpiw Lewis anatañ uyuna anatasqani. Mahaypuruq Milan tamaq Fiorentina tamanpiw Giuseppe Meazza anatañ uyuna anatasqani. Ukat kimsa hayput pusitunqa pisqani katiruq Juventus tamaq Lazio tamanpiw Alianza anatañ uyuna anatasqani. Ligue 1 llantawinaq kimsa qalqa alwaruq PSG tamaq Auxerre tamanpiw Parque de los Príncipes anatañ uyuna anatasqani. Ukat kimsa hayput pusitunqa pisqani katiruq Monaco tamaq Olympique Marsella tamanpiw Luis II anatañ uyuna anatasqarakini. Ukat amistoso internacional anatawit parlasinaq Ecuador tamaq ch'usa ch'usaro Irak tamanpi urapt'away. Ukakiw hilatkullakanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.